گلی براین هجا و قدر بلند. ده حدیث کی دا رسول خدا صلاة و سلام لسر بن و هاد بیجه عجیب ایش و شغل و کار کسی باورمند کسی مؤمن تمام ایش و کاری وی دا خیر جه راهیه اوینا تن جه مؤمن راهیه دما کو که خوشی کی لی پیدا دبه شکر دکه جه را خیر ته نویساندن و دما مصیبت و تنگاسی لی پیدا دبه صبر دکه جه را خیر ته نویساندن. demek ki de her du haleta da jî ji kesê mümin ra xêr tê nivîsandin. Du wextê tengasiyê da wextê ku îsyaniyê neke jê ra xêr tê nivîsandin û wextê kêfxweşiyê da jî ku şükür bike dîsa xêr tê nivîsandin. Bimînit xêr û xweşiyê da.